Hello guys, welcome back to my new video. Ma'am, ngasi ye video se ma'am nangi thumbnail se ubada ma'am na dum khangbiramani adu thumbnail se ubada khangbiraba ji kaino ai kanda ai se ma'am ngasi gi se Nonstop voiceover blog oiduni adu ma'am ai se Nonstop voiceover blog oire aduna ai sor hondbi tawjaroi sor honjara kani hauji tat tore na ngangi se ado fare ma'am video se haujalage ko ma'am na haina budu karieba subscribe na to salama ko ma'am video se hudringe ko ado fare haujalase ma'am ado ngasi gi ai gi video se da achum bata haijagani asing bata haijagani aran mom ta ngangjaroi ado ma'am aina hairak to ma'am se awai mom ta natte Ma'am ay ngasi hajar ka diba wa ma'am se kanamtan taning wa ba maram larik ki maram oibana yengone ma'am akoy na like ti dum tam ado like tam me ay se akoy college sung ka kadar bi ne ba natra ano video se larik ki video oiba sida ma'am se khana ina video se larik ki tal ai di bu kaina khangida ai jo du budi noi larik bu pan ba sarak kana je kai na like sung pa paning da bani ai su paning di ba du budi ado ma'am ay example ma hayo hara ga diko for example 1 + 1 11 ai du ni natra Pare se ma'am asina si ojaga sanu ma'am su dum yengone nong phatok noi imana ba singduna ka college kara pataga somaina ka haiba yaubra ba isto da ngasi di kinge ai talle halaga hayeng di laro si kaina haiba miju leite na tiba aina hairi ma'am se ma'am oi bumta natra su asimandi oirangani da ado fare ne ma'am lari ko tawi yarba ne lari ko tawi yarde amadu ji tawdu su yar kana amadu kai se ma'am sian tona mu kalam ni ko amadu ji thabak taw ba ni ko Noi sina tawai wa tamangang kai maram ngino hongde larik taw wai simok makhal jame ha larik taw ba larik iba larik pa ba sine ba ina haning noi sina wakhal sakat pa sina heli haudong cha gan ngausan irang de hingcha ba ngi di ya are bungo larik matang ni wa yang na ro si larik ki wa buli tu se an chibu larik parang ngone je tu Mayam amuk tang ai bi ko larik ki wa ta hai ba sida mu unsubscribe amuk taw bikini ko mayam na ko ai si larik oi jera su negative ni ko nai ko amuk tang ai ko larik pa ganu Imai pema lari ki wa kasi lap ki matang na ko oram mabay bo na degree lora na sini mo 100% Guys, ma'am man bra Sumay na nung kadong ma'am su koitok tawai ni na college to koitok wai bani ko nang na college chalo like tawai bani ko koitok ko di ay na no ay koitok ko ni chali je ma'am Ma'am adom gi manam sumay to bay manam sule ngoni ko lari ki matang je ko na haira no khari no nang ngon da lari thai ko khari no ne wa ma on lari ki suma hang kanu ne Ma'am video se aina ho dum hajaga doni video se yam sang na hajaro ya na yam sang na hajaro ya bagi maram di kaino kan se video se topic ki nungai bi matang do gari yam sang na hajaba ja ba do lari ki matang si ko yam sang na hajaro de ise ma'am ne am ko hena nusi bi ne tawba Mayam ngasigi video sidi larik tamning da bai chena sing da larik paning da bai chena sing da amuk khena tamning da na ba paning da na ba damuk ta pujar ko video oidoi ni Mayam na di khalang mani ai se video se haubode loiba pau larik ta losen dore mara na larik ta haina le na adu mayam haibam chu thoe ba kaino kan lai se paro damnin haji ningjang wai bani da na da pawai ba na ti ba doi ne ba nai ko video loidri noi na skip to doi ta ngai le mini ma khatang video yeng ba ji da kaino haibni da larik ki matang si oi bi ta wi ne ba du budi khang ne ba du pore like ma ha la ibungo khani chara si lao Pare ma'am ngasi video se yam san ngangjaroge be maram ni lai la sugi matang do bani ne yam san ngangjari ma'am na muke ne nungsi birakani atuna ma'am mai matang sa do sanjarage wangang bu sugam jalakte ne sto bo sabar blog bani ne sotala se wangang do badi ade adu ma'am idam tuni khali je sewa to jabani ado ma'am video se bu nungai bi ta de like share subscribe to samira mo subscribe se ba hype thok re ado ma'am loi ko ni tat to re ado tale ma'am tali tawre ma'am ai talla mare pare ma'am good night